Assalamualaikum warahmatullah. Nawna Silli Sawdani. Mene salmina noko kawundo mene lando stahi donga jam. Stawi no muya kabimbido kadi e wawa sendo dade yoga e tobbe. Merci Sidi Monen Marama depuis la France. Bonjour à tout le monde, vous êtes sur la page de réveil Nawna Silli Thérapie, Nawna Silli Spiritualité. Merci Lukman. Merci beaucoup. Partagez le live. Merci Din Tich Gamin. Merci. Si Afama et merci Ibrahim Barry. Si Afama et ko spiritualité Rouyanko. Merci Mamadou Bakolangel. Assalamu alaikum Bagine. Merci depuis l'Allemagne. No depuis nana be Nawna Silli no yawta fi spiritualité be no dalando ene onon kadi ko onon kadi kan dina mon donc hondon e dina na merci Pita Timbi Amadou Riba be sikka ko andi fayda en iranoma boy famina noma dina ko fedde donc bay wi ama dina ko fedde donc yimɓe no sikkude haray kala ko be nani no yewte fi mum mara yidum kadi ko fedde dina wona fedde dina ko lawol ko angal faltondirgol yimɓe ɓen addi feddeji dina ko lawol siratal mustaqima koko nanta ida janga ka fatiha da ko kango no siratal mustaqima ko angal faltondirgol yimɓe ɓen e hoore lawol ngol woɓɓe waɗi ka laawol ɗon kisan parcelle ji woɓɓe waɗi parcelle ji woɓɓe ari waɗi biisije woɓɓe waɗi terenje peu importe kono diina wona fedde aju diina o ala fedde ko bane adama hato jini e fedde quand je parle de la spiritualité ko wo ko yiyotako konko ɗum ɓuri donnude ko yiyotako kon ko ɗum ɓuri donnude ko a yawata yiwde kon ka diina ko ɗum ɓuri donnude ko yiyata kon ka diina wona ɗo joni ko fiɓete kon ka diina a yiyata kono julde nden hiɗa suti hajjungu hiɗa suti jakkangu hiɗa suti ça c'est la partie physique de la religion, c'est la partie matière no wodi ka ɗum ɗo yalti no way wa jemma e ñalorma jemma on représente la spiritualité ko jemma on woni ko jibini ñallal ngal ko jemma on woni ko jibini ñallal ngal ko yiyotako kon c'est beaucoup plus puissant ko yiyotako kon e ma ruhuma on c'est ça la spiritualité ko yiyotako kon e ma c'est très 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 puissant kala suudu ndu yiɗa no dari ɗo kaka yiyota ko ton wi allazina yu'minuna bil ghaib daru ka bagara allazina yu'minuna bil ghaib ben gomdimbe ko wirni ko yiyota ko kon ko wirni kon c'est la spiritualité. Merci Aliou Ba. Donc wata sikku Nawna Silli ko fi fedde min Allah danda min adde fedde parce que fedde ko jokkugol yimɓe naatu nder ton naatu e nder fedde a taway jokkete ɓenno ton fayda ko ɓe haalata inde maɓɓe kon no ɓuri ko ɓe haalata inde nelaɗo on kon ma inde Allah e jokkete ɓenno ton hay si tawi ɓe hawrodirali e sawaba ko jokketeɓe donc ɗum ɗon holli si tawi aroy ñande go goɗɗo wawima convaincre ɓen wonaɓe jokkede ka feddeji ɗon wi'i de jahannama ala ara e ka hooliɗa so innoma arjanna ala ara e ka so innoma ha menen nde men nani mo inna ñande go bakka to ala ara e ka hooliɗa mais siɗa jangande hoorema Qur'ana o hajumay fedde
c'est la libération. Mais il a été libération parce que il est un sikku de dina kan en gaynata. Il est un sikku de dina kan en wata ka jangude. Bobo ko dum buye men sikki en wata ka famude en wata ka jangude en wata ka yiwde ko be goddo janna en be goddo faami no hida wawi jangande hoore ma Qur'an. Et moi je t'encourage dans ce chemin. Sa wawi jangande hoore ma Qur'an haysi ko ayawal gota woni ko labamma sikka ala e ngal an kadi yottingal ayawal ɗon e kawtal maɗo. C'est ça l'islam. L'islam n'a ko wonɗa nande inde mum. C'est loin de ça. Haysi ko ayawal gotal wala takrabu zina, haysi ko ɗum ɗon tum famuɗa. Wona joni anga naati e jeelo a sa'ama adinama a jangoyi ka Qur'ana wata ɓattode jeeno a yi nambara mum on an hiɗa faami ɗum ɓuri mo waɗani yottin on mo waloduɗa e ɗum dangu on mo wonɗa golludude on mo wonɗa jawdude jolda ñande o ñande haysi ko ɗum ɗon faamuɗa haray de Allah wi'i jeenota ɓattode o yalta wadde o inta ɓatto sakko yaha nder ton par ce que si a naati no boni laawol ha maayi. Yimɓe buyno halki hande ko tuuba maɓɓe ban halki yimɓe buyno halki hande ko farjuuji maɓɓe ɗi halki ɓe bone e halakuye ko woni e nder jeeno kon ko andi woɗum ko rewɗo e mum yalti na janguɗo fi mum nde rewɗo ton yalti. Donc si Allah wallima an a rewi e mum a adina ɓernde ma nden boni par ce que muncay ɓernde wallahi jeeno wara e ɓernde suusi ko woni e jeeno ko ngala e fusu. Ça tue le cœur. Jeeno wara e ɓernde ko yiide warbayge ɓernde. Il y a assez de souffrance dedans. Ɗum ko go'o jeeno wara e ɓandu les maladies. Andi jeeno ça te donne des soucis, des pensées négatives. Ɓernde supportata ɗum. Wara e ɓandu wara e jawdi ko jelo kidnappeteɓe sikka ko bandi kidnappeɓe kamɓe e weldiɗo maɓɓe hara ko weldiɗo maɓɓe on e bandi on organise ɗum. Vous connaissez ça? buy e moɗon no kidnappede hande buy e moɗon no waɗede chantage ko laawol jeeno c'est pas autre chose. Ko waɗi si Allah wassa as-sabila c'est un mauvais chemin laawol bongol très dangereux. E battane muɗum ko yiite calcul ɗum ɗon tan hande a anda combien de tes enfants dont tu as abandonné dans le monde anda ɓikkoye ma no e galleji yimɓe anda eɗa andi an e ɓen kon to waydiroy ton ɓikkoye ma no e galleji yimɓe miijiti sa heɓi ɗo joni ɓiɗɗo a heɓi ɓiɗɗo a wondi e makko seeɗa goɗɗo ƴetti on naɓi c'est la même chose an sonnajo ɓikkoye ma pus a fusi koye hoore nde ça c'est clair et net woni ɗa andi ma anda jeeno c'est très très dangereux. Donc à l'islam on va parler un peu aujourd'hui de la spiritualité parce que buyi a fuɗɗoto haalde tum fi spiritualité ɓe sikka ko fedde ɓay ko fedde ɓe woni e mum ndaare islam on no didori
ila nyande nelaɗo inna iqra ha nyande dina kan timmi si tawi feddeji gono ɗon c'était l'islam sur ko saayi hombo fuɗɗiɗa nande fi fedde ko ɓayi keɓe fuɗɗama sendede ko sendugol geɓal addi fedde fewno islam tawi no hato jiɗi e territoire ananno fi fedde par ce que lay fo so baata fewno islam hato jinno e territoire ɓe ala territoire anani fi fedde parce que là c'était le travail ma ɓay lo mangement ari mettugol ngol ari lay ɗon voilà ko reedu addi fedde fedde ko ara tawtala donc on va prendre la spiritualité a wawata famde ko honɗum woni la spiritualité ko suudi kon si tawi a wawal famde ko honɗum woni weddagol. On commence par le point. La base de la spiritualité daƴƴere ko wiyete spiritualité taw ko weddagol. Weddagol fii ya yi'ito. Weddagol fii ya yi'ito ko buy e men suusata weddagol ko ɗum waɗi buy e men suusta wonde kañum tun e suudu buy men suusta wonde tawata en alaka humide wono association wono ka musidal wono ka ressortissant wono ka feddeji wono ka clubji wono ka partiji wono ka jaatigiɓe buy e men suusata wonude weddiɗo. C'est pas mal ko non tagira de yiɗi tawnorede mais ça fait partie de la peur ko kulol woni e ma ko ɗum woni addude ya tawe e goɗɗum ma ya humo ngol kulol ila ko wonɗa boobo ila wonde maggol ila ka tawnoɗa a wawata wonde ɓaawo ɓiraɗa yumma maɗa ɓaawo nguledi ɓandu yumma maɗa cette chaleur donc biroma pottitoma tun ko ɓenta ɗo vide l'enfant a toujours peur du vide et du bruit ko vide wiyete kulol donc ɓay a suusata vide a anda ko ɗum woni ton qu'est-ce qui va t'arriver si mi wonda e nde fedde si mi wonda e o clan si mi wonda e o association si mi wonda e ngal qu'est-ce qui va m'arriver ko kulol boobo si biro an ala takko an si yumma an pottitikalan qu'est-ce qui va m'arriver ko ngol kulol non jokkitayma ha ka makko bayagal sa ɗaɓɓital ko wiyete ko la spiritualité si tawi tun a ala ka humiɗa kulol ngol aray kuloron lenkoni qu'est-ce qui va m'arriver donc haray ko wiyete ko spiritualité koko mawɓe ɓen ko nanaton num ɓawaɗo ɓen na kalwa mais karam ko batini aɗa ƴetti ɗum wayli ɗum ɓimɓe ɓen sikki aray ko yawgol naata poɗɗo jikru nodda jinna nodda mala ça n'a rien à foutre avec ça waɗowo kalwa il s'isole tout simplement o weddoto tout woni pour se connecter à son fort intérieur à sa spiritualité parce que Allah mo wonɗa rewde on ko wirniɗo a yidata e makko a wirnaki taw on waɗi leyɗele tawɗe yimɓe ɓen sont isolés ɓe produisent beaucoup de savants leyɗele tawata yimɓe ɓe l'individualisme goto yagal ngal no développe ka maɓɓe ɓe yaltini gandutuɓe molanaɓe c'est ça leyɗele tawde eko ko ɓe ennata ton communiste leyɗele wano enen ɗo socialiste leykoyi ko woni wo ko
c'est-à-dire a heɓata hay ka foofa si yimɓe ɓe ñaamay ko ɓe hawtu ɓe ñaama si yimɓe ɓen kala ko gollay koye hawtu golla si waalato e suudu koye hawtu suudu c'est-à-dire ko woni wo ko hawta ɓeeɗo ɗuuɗa yaltinde yimɓe miijitotoɓe ko ɓe ɗuuɗata yaltinde ko yimɓe miijitanto wala ko ɗum ɗo noon welata fedde ko nde ɓe contrôlota yimɓe ɓe wawata ɓe suusata weddanagol hoore maɓɓe misal yetten ɗo joni misal ko nde nawnare ari ɗo nde nawnare covid-19 a yi ko ɓe weddi population on ko ndaaro hakkille yimɓe ɓe ɓeydi moƴƴa entreprise ji perdi golloɓe mum bus après ça les gens ne sont pas retournés beaucoup ont créé d'autres vies donc ko wiyete ko spiritualité a wawata heɓude aduna wigol hiɗa jangi hiɗa jogii kaydi hiɗa jogii jawdi ça n'a rien à foutre avec ça ko noone no bani adama wuurira mais hulande mum nden fof ko fii ya connecto e hoore ma parce que wona a ɓandu tun ko a ruuhu yanko kadi ko a ruuhu kadi ko ruuhu ɗon woni spiritualité o fii ya connecto e ruuhu ma on kañum no humodiri e taguɗo ma ruuhu ma on est directement connecté à ton créateur à la créature aussi ruuhu ma on no connecté e taguɗo ma on directement c'est le même monde non physique aduna mo memota ko yota nde wonno ruuhu ma ko e on aduna woni taguɗo ma on kadi ko non c'est l'infini a mesure a eɓɓata a waɗata e nder jamanu e nder o tan voilà amma ɓandu ma ndu c'est purement physique ko e nder jamanu wurata embere poids ma on no anda siɗa ka nder chambre ɗo ko nder ɗo wonɗa ruwo nanon way may joni noon principe arana on siɗa faala huulande spiritualité on ko fiya connecto e wonkimmaki huulande ɗum ɗon nden kadi ko fiya ɓutti c'est pour être en paix sa wattani yiila ko saanga weddiɗa ɗon ɓuttinta ɗanagol ko weddagol ko jelo si ɗanike si ari ka fina tawa yiɗa finugol c'est la paix ɗanagol ça fait partie des points de la spiritualité c'est l'isolement ɗanagol naatugol antun e suudu wona ɗon e nder balɗe ma yawgol e koɗolum wona ɗon e nder balɗe ka goɗɗo andama ko weddagol si oti noon yalti e ngol weddagol ɗon o yahana noon weddagol tumbitagol e yimɓe wawɓe wa makko ma yimɓe yiɗuɓe ko o yiɗi ko ma yimɓe miijitotoɓe no miijitortono c'est l'objectif de l'isolement ko ɗaɓɓa kon e weddagol ngol wona weddagol lutta tawa yewdata e goɗɗo yiidata e goɗɗo goɗno c'est pas ça ko fiya andu tu es de quelle marque tu es de quel produit quelle nature sa andi non produit ma yalta yaha ko wiyete ko le grand isolement c'est-à-dire weddango mawnugol ngol tawa ɗon hande kadi c'est de vous entourer des personnes qui pensent comme vous dernier stade andi ɗo dès que tu t'entoures des personnes qui pensent comme toi c'est la paix problème men en fo hande c'est parce que vous êtes avec des familles qui ne pensent pas comme vous. Vous êtes avec des amis qui ne pensent pas comme vous. Maintenant, tu es obligé de rentrer dans la spiritualité, dans l'isolement spirituel, dans la méditation, pour se retrouver, pour se voir, pour se connecter. Voilà. Ko honne tuma noon wawata wadde ko wiyeteɗo isolement e wi isolement on objectif ko ɗaɓɓa ko huula nder ton ko ngara nun ɗum ko fii
prisum ya branche filum ma ko ka prisum ma ça c'est un ɗi mun ɗum ko ɗaɓɓa nder ton ko fiya butti ko honde tuma noon wawata wadde ko wiyete kon isolement weddagol quelles sont les méthodes a wawi wadde ɗum ɗo wo tuma tawi tu es libre si tu peux t'éloigner des humains ko tuma tawi hiɗa hettani pottitagol yimɓe ɓen hara pottitande ma nden aray noddatama tawa yiɗa hato jini e ɓattagol ɓe e yiltitagol ɗon tinna ɓattagol ɓe sabu kaalisi. C'est pour cela il faut être autonome en économie ko ɗum waɗa ɗaɓɓugol kaalisi kadi no moƴƴi ko be tawa si a naati e ngon weddagol c'est-à-dire si a naati e kalowa wona mawɓe men ɓe mbawɗo ko ɓe hato jine mum kon e nder balɗe noga e balɗe capanna e beri wo balɗe ɗe eɓɓuɗa haray eɗen balɗe ɗon hunde yaltintamo sabu fi kaalisi Aisha ndaari ka ufagol ka islam e yimɓe no yaha ufo ka juulirɗaji yimɓe no waɗa tourisiyagal yalta yaha e leyɗele jinda yo taw sa waɗay isolement ma weddagol mangol tawa ko a neɗɗo dimo libre il faut farana maccuɗo ta tu es libre tawa on a natata kan e nder isolement ma à cause de l'argent tawa ɓe yalta doga ɓawo yimɓe ɓe par ce que ko yimɓe ɓen wonɗa woɗɗade ko yimɓe ɓen wonɗa woɗɗade andi waɗa joni ka needi ɗoygol ko ya aru ukkodira yimɓe ɓen ko jama on wondete c'est le contraire ka gurdan daabeji ka feddeji wonete ka association ji wonete si ɗum ɗo heɓima ɓe walle ɗo si ɗum ɗo heɓima bappa ils vont s'enrichir de toi ko amoni makti maɓɓe konko wonma doginde ɗon ko kulol boobo a mawni tu n'es plus un enfant tu peux gérer ta vie konko ɓe wonma hulɓinirde ɗon fou si tu rentres dans la spiritualité a ekkitega ko wiyete kon isolement ça aussi ça s'apprend dans la thérapie a ekkitega ko wiyete kon isolement a yalti doyay avec une force naturelle ko tawata jawdi ça vient naturellement à toi jawdi aray ha antirinna mais je compte ndi jawdi hara no famalo ko gestion on arti e place mo fewndo ɗo économie ma on no way wasiyon wal tufinga parce que tu n'es pas dans la spiritualité ka économie ma no way wasiyon wal tufinga ka relation jima ko pervers tout fortata des personnes qui vont t'exploiter ka cellal ma tu es malade roti ko a ñollo ka nder ɓanduma c'est à cause de ça on vous appelle à la méditation spirituelle kono noon wonno ɓuri yurmude ko tuma goɗɗo nani ko anda fuɗɗo ñaawde andi ko no luttintini ɓalejo ɓaawa komo anda on woni fewjande anduɓe ɓen kan no wi jaɓanen mo ɓaymo jaɓana ko ɗum halki Afrique ko ɗum halki Afrique donc moy a wawi wadde on weddagol ɗo si tawi en wi'i si tawi a naati e mum yaltintama dogine fi mbuuɗi ɓay ko yimɓe ɓe wonɗa pottitade fi mbuuɗi waɗata yalta e spiritualité ma on doga kadi ɓawa maɓɓe buyno e relation ji hande ko probléme économique buyno naati e association ji hande ko probléme économique ko en cas
Bouino e feddeji hande c'est problème peut-être de protection. Merci monsieur Boubacar Ba. Si a natay ka l'isolement spirituel weddagol kalwayankon spirituel weddagol ngol kalwayankon haray shahaw bandu yanko yaltintama doga bawo yimɓe ɓe ko yimɓe ɓe on ɗapputta le sexe faale bugagol ñalaɗe ɗe suɓotoɗa ɗen wonata sombo doga yalta yaha ɗaɓɓa ka hoyna aray isolement ma o moƴƴali vice drogagol yarugol sari ko ɓandu faala kon si tawi a wata wonde ɓawo ɗiɗo piiji tu peux pas s'isoler sabu teddungal ko ceerno kaari ko oɗo duwa ñawde ɗum ko oɗo halfi sabu geɓe aduna e teddungalji e laamu hoyi e fusu si tawi ɗa sifa ɗum c'est impossible tu peux pas s'isoler c'est pour cela ɓe wiyeteɓe hooreɓe Afrique ma yeesoɓe Afrique ko ɓuri kon c'est des personnes les plus bêtes du monde parce que ɓe ala hay kaɓe foofa tous les jours ils ont des rendez-vous de bidon o yiyata ɗo woɓɓe maɓɓe no doga ya extérieur na programme gokkoy ko yawgol waalo ka hôtel ji beteɗano ɓe ala espace um kaɓe ƴetta hay hinnu ma si tawi a wata weddade si tawi ko a neɗɗo humpaɗo a wata weddade siko a neɗɗo natuɗo e folotiro heeɓi tel million gore an ko milliard non ko ɗon kadi no ɗan gurdam course natuɗo e ɗum kadi yaltata a wawata wonde dans la spiritualité tant que an iɗa mari neɗɗo mo folno iɗa jogui auto ma iɗa yaha e lawol goɗɗo iwdi e auto wi ɓawa wi fu a indi an on waɗa ɗon course mais andi an ko honɗum habbi ma ko accident siɗa ka lawol hiɗa yawde continue ton chemin o hewtoya a hewtoya hay no gasanano ko goto hay wonɗo yawde mais goɗɗo ara feƴƴa tun jetta potim ma kon yumtira ɓawa foo ko an hen pon wadde course wonɗo dogude on anda kon non mo doginde ko hunde wodere pet ha to jinɗa dans ton isolement spirituel c'est le silence ɗum ɗon no yiɗa ha to jinima le silence deeƴe no ha to jinɗa ni e janngugol fi ganduɗa ko wano noon dans la spiritualité ha to jirɗa ko wiyete kon deeƴere calme silence kala heɓuɗo gandal o attoraki heɓugol deeƴere gandal makko ngal ko copie par ce que wata jentade hara himo jangi few mo wawi yottinde gandal ngal few ko copie mais kanko wata jeɗɗade kanko wata jentade ɗum daru janguɓe men ɓen ɗo bus hiɓe jangi moƴƴa hiɓe jangi defte ɓuy mais malheureusement ɓe wawata jentade ɓe anda kon feedback buye maɓɓe naɓe fof ɓe wawata jentade parce qu'ils ne connaissent pas là c'est quoi la spiritualité problème ji maɗin fou ko e nder jentagol heɓata yaltirgal kala ko wonɗa dogde ɗo landoɗa ceernojo landoɗa karam ko baati landoɗa mbiɗejo landoɗa mawɗo ma hiɗa mari goɗɗum e ma ko wiyete ruhu si a jentike ça te parle clairement ko ɗum waɗi sa heeɓi probléme jemma accu ha weeta si ƴetta décision walo tun ɗa anda sa heeɓi probléme jemma wota ƴettu décision jemma sa heeɓi probléme ñalorma wota ƴettu décision ñalorma accu ha niɓɓa sa heeɓi probléme hiɗa moni ta ƴet décision sa heeɓi probléme hiɗa welti wota ƴettu décision few accu ha deeƴita si deeƴiti no woodi ko yewtata e ma mais malheureusement jentatako
solution on no e nder probléme on probléme mo heɓuɗa ɗo yaltirgal ngal kadi ala ka yalta sona nder ɗo Allah dande noon a noddude mo rewali on probléme yo jonne yaltirgal ɗum woni solution africain neɗɗo mo rewali e probléme wono min namna silli mi taƴiti yiite wallahi j'ai traversé l'enfer. Si tu es dans l'enfer, appelle-moi. On domaine wondoma ƴakkude han appel nawna selli. Sikko komi andi si tawi mi rewi e domaine o, je te donne les points. Ce qu'on appelle l'expérience. Dans l'expérience, après l'expert. Mais goɗɗo jangi, y a pas d'expérience, yon jonne solution. Parce que no kanko yirta non, kono labira non, no kenen na non, kono duwira non. Kenen tawa labaka, mais tawa ko non duwira. Tawa fota, wela, mais tawa ko non duwira. Ko hunde wadre pet ha to jinda ka weddagol ma ka kalwa ma c'est le silence ko fowno sa heɓal non non a wata wadde isolement donc a wata wadde ɗum e nokkure ka somko woni a wata wadde ɗum ka nokkure téléphone ma no sona nano e ñaama a wata wadde ɗum nokkure a wata deyre parce que siɗa sa jooɗi ke ɗon. C'est une connexion. Connexion qu'on garde, c'est juste peut-être 5 à 10 minutes. Ça capte l'année. Ça capte, quand on dit ça capte, qu'on ne m'a hulbin de confort à nous kirdi. Automatiquement, qu'on ne m'a hulbin de confort. Banque économie, banque sociale, banque politique, kala qu'on ne m'a hulbin de. Dès que tu te connectes à ton fort intérieur, à Djali Tototo. T'as tellement que ça fait rire des bêtises. Ça te fait rire. On te manon joro toda ka jodi da don à 500 mètres à 1 kilo ananay hawa not madi no way nande goddum ko woni à 500 kilo voilà bandu manu no way sa yetti appareil à rebobinimo ko ala nafa ko yaltay tum andi a jalitike andi ja komi woni gagno ja komi ronditi ja ko dum go fous komi ça se dégage. Le corps libère les énergies négatives accita dum do. Dès qu'il y a de l'espace ko not madi nanata ko beyto ko gite madi yata ko beydo sa yalto isolement spirituellement on sa ari ka yasi communication non verbale a futto famude c'est-à-dire yiya goɗɗo no yewtara na hunde ko ngo yewtiri c'est qu'on appelle jangugol émotion ji banada mani hande kadi aɗa ta sonkitede ayi tun émotion o tigol tu sens maintenant l'émotion des gens ça parle ça watna lila woɓɓe innek sa woni ñanneje ko ɗum moɓe ɓe goltirano ɓawo ɗo c'était des savants so ɓenni ta jombu o sa jombi a yeyi ɓenna o ndaaro kode ɗen nayyade ɓe ndaaro ɓe yiw honɗugo ndaari honɗugo nde c'est à dire o naatino dans la spiritualité to atno ko ɗenta so yi son debbo jiwo ɓe ndaarimo ɓe waɗimo ni tum ɓe ndaarimo c'est fini so ɓe inni baba ta naatuɗo so a naati a yiye c'est pas c'est-à-dire ko bonɗo on neɗɗo marɗo su'um bonɗo on juuɗe makko ɗen inne komi bonɗo gite makko ɗen noppi makko ɗen koko nanata Allah no inna yawmal qiyama tere ɗen haalay hay ka aduna ga meɗe haalata noon sona neɗɗo wonɗo ka spiritualité ma jangoɗo fi mum seeɗa ɓe waɗa ɓe enquête ji jani les grands juges les procureurs les agents secrets ɓe jannay ɓe ɗum seeɗa
ɓe joɗoɓe ka aéroport ji observa yimɓe. Dès que tu es stressé un peu on t'arrête, parce que siɗa jogui goɗɗum ka nder saku ma ɓandu ma ndum fop communication non verbal haray no yewtude, stress o garay ma automatiquement way ɗaccu modi la spiritualité ko ɗum suuɗaɗa c'est tout. Say goɗɗo no wondi e gañum andu ɗawigol ko ɗon hatti wonda e gañoma e golle goto wonon ɗon ennan 2 ans ngaw ƴetta mbuɗu ma ɗin haɓal inna mo jam fiila a ɗani sona ɗum ya tellement de signal antigri sa jooɗi ke inna darami welside tum parce que ɓerde ma nde garno signal de wonda e goɗɗo e nder suudu ha o tufe laɓi ma o jiiɓa jawdi ma ndi fof o halke daroyɗo justice o lettire kadi ɓikkoye makko, mais le signal était déjà là. C'est parce que tu es toujours dans le bruit, dans l'occupation, donc à ta femme. Donc oui, kala falalo les méthodes de la spiritualité dans l'isolement fiya waw connectade, il faut contacter Namna Shili. C'est le plus grand médicament du monde. C'est dans l'islam. Kaka islam woni kono bappa nde sikkunoɗen diina ko kaari duwa haalude ko kaari non nano nelaɗo gonɗum wiwma walaw aya e modi on nelaɗo en neno sabaɓe enen a faami ayawal gotal an kadi yettinge oɗa e gonɗum wonaɗa wiyade ahon jigge hadisi guluje nayyi ahon jigge deftere kaari a jangi masabu kaari a jangi a ñañaña ko ɗum won dina sagi ɗum won dina narino wawde ko wonto andata fedde jokketake groupe jokketake kilan jokketake ko tuma tawi ko yoɓe fankin woɓɓe fiyo nde woode ko ɗum waɗi si démocratie heɓi dole. C'est ce secret ils ont compris. Now nde démocratie no moƴƴi koy mais ko hunde wotere ɓe faami terte yimɓe ɓen ɓe haala waɗe wasina yimɓe ɓen hiɓe mari droit ji jonniteɓe dimankako maɓɓe ngo acceɓe haala holleɓe ko kamɓe jeeyi hoore pof ko ɗum jonni démocratie dole. Et pourtant ko islam noon ɓe ƴetti fewndo islam o ngari makka goɗɗo susatano haalude haaloɓe har no woodi ko wodanno yimɓe wonɓe makka ɓen ko ɗoftago wano lamateriji men mbuyno wayande Afrique ko wodanma ko ɗofta a susta haalde. Donc ko ɗum andirta ko fedde c'est un clan. Les clans ne libèrent pas la parole. La mafia contrôle tout. Ko ɗon tuma andirta ko beppale ni kono waɗi siɓe ɓen naati on tuma islam ko parce que a haalay a wiye nelaɗo nelaɗo o koye fenande woni nelaɗo jokki aji mi hoolaki o ko mbilejo jokki haji makko ka dina ɓe ka taƴa yenɗan ka nelaɗo jokki nelaɗo no andi an nanu tun si an gandanaɗo ɓiɗɗo ma on nanayi si ɓiɗɗo ma on nanaɗi ɓengu ma nanayi nanu tun ɓe yettinde ɓe jokki laal gonga kan ɗaɓɓa contrôle gol goɗɗo ko fenande tun ɗaɓɓi huɓɓinagol yimɓe. si a yi clan a yi parti a yi fedde a yi association a yii hooreɓe ɓen si gooto iwi ɓaawo jokkuɓe ɓen ɓanti ɗengal ɓe aray ɓe fankina mo fiita luttuɓe ɓen nanu ko maande ko e fedde wonda ko e beppale wona. La vérité ne se cache pas. Ko nga kañum suuɗtako par ce que ala hunde ko bonnata gonga ka yana pa no wa ndayi ko suuɗotako ala ka suuɗe kadi ka ndayi ko e niwre suuɗete sa yii tun watta ñila ka nder famille mo hino woodi ton ko haaletake no woodi ton ko ɗengal ɓamtetake fimu
andu hiɗon e nder biini ko ɗum goɗɗo waɗanta spiritualité jaɓata waɗa isolement ko fiyo yi sifa koye piyo o anda je n'en ai même pas besoin c'est-à-dire sa waɗi spiritualité ari a deyi ka nokkure ma a jenti ka wonki maaki a taway ko hatto jinda min ko Allah on ɗon a wata wonde ɓawo makko a wawata tu es dépendant de ton créateur parce que hiɗa fofde kombo jogi hendu ɗum hiɗa hatto jine ndiyan ɗam nange ngen déjà Allah waɗino territoire makko ko e nder territoire makko wonda hakkunde leydi e kammo ko territoire mo Allah waɗi noy wa suudu o waɗima gorko ma sonnajo danejo ma ɓali a wata sansude donc la soumission jebbiloɗa mais luttuɓe ɓen no gonnu on association nden fedde on neɗɗo mais on ɗum rien on kamba on chantage on ɗum hay ko goɗɗo waɗay ma chantage parce que imo jogui photoji ma ko ɓurte ko parce que iɗa huuli yimɓe ɓe na ɗo goɗɗugo parce que iɗa huuli yimɓe ɓe sa waɗi spiritualité goɗɗo wattam wadde chantage parce que ɓen yimɓe ɗon a waɗino num isolement a suusino ɓe a suusino yimɓe ɓen c'est fini y a plus de chantage hein? La peur du vide ko ɗum woni warde ko ɗum waɗata ko honɗum ɓe wiyata simi seedi e ɓe ko honno mi kerdata simi waynodiri e ɓe ko honno mi kerda simi natali o association simi mayi joni simi nata oy no yurmi anno merci ama no yurmi il faut s'isoler dans la spiritualité anda tampere ma nden fof ko ɓe tampere ma nden fof ko ɓe ɓaya andaɓe donc rentre dans la spiritualité yaltida est l'isolement le plus grand. Le grand isolement c'est quoi? C'est de vous entourer des personnes qui pensent comme vous l'année. Ça hewti degré ɓurɗo mawɗo kone tarotoma yimɓe miijitotoɓe wa ma na yimɓe wawɓe wa ma de yimɓe miijitotoɓe wa ma ande atto a wadde isolement spirituel ko yimɓe wawɓe ma wa dogata ɓattoɗa ko nene goto ko leñol goto ko leydi wotiri ko association goto ko fedde ko ɗum waray ma ko ɗum ɗon netto waray ma ko ɗum waɗi économie ma on hande ko siyon tufiɗo a hato jina yimɓe wawɓe wa ma si tawi a wonani hoore ma yimɓe wawɓe wa ma ɓen ella ala hiɗa wawi moƴƴade maɓɓe hiɗa wawi sendodade e maɓɓe a limitaran a waɗi ɗum borne koɓe feƴƴata si a humike e maɓɓe ɓe sirete par ce que ngol kulol ngol wonɗaɓe jonnude ɗon ko ɗum wiyete sirku ngol kulol ɗon ko hakkunde ma Allah dowa wonde e simi juulali simi horali simi ittali zakka simi hajjoyali simi jogaki tawhide simi tokkali en nan ko ɗum Allah waɗata lam andi a changi position o simi natale ɓeɗɗe simi tawnoraka simi tawaka ɗo si nde fedde weloyi si o parti si o ŋañi si kawtala simi hiɓe andunoyɗa woda ñande nawnuɗa ko neɗɗo mo a miija arata walle ñande perduɗa jawde ma nde golle ma nde ko yimɓe ɓe a miija ɗum ɗo fof Allah hollete woni
hondi holor mo holor Allah donc feƴƴenden toɓɓere to ɗon no haray noon ko wiyete ko spiritualité a wawata immade ko a paykum heɓa ko ɗum yimɓe ɓen kadi ronki famude yimɓe wonayɓe ɓen e spiritualité fayda spiritualité maɓɓe on ko fuɗɗoto woɓɓe ko a 40 aray ɓe ɓendi a 40 woɓɓe fuɗɗoto woɓɓe sa 30 woɓɓe sa 60 woɓɓe sa 50 ko ɓe ɓenda taw ko ɓe ƴoƴa taw fiyon ɗum sabu ka arande laawi gurdon maɓɓe hiɓe ekkitade ka arande laawi gurdande maɓɓe haray ɓe rewde e piiji tawɗi wona gonga mais tawa ko gonga ka maɓɓe par ce que a suɓotako ko yimɓe façon hunɗum jeeteɗa a suɓotako ɓengure ma nde a suɓotako famille ma a suɓotako e leydi wondi heɓeteɗa ɗum ɗo battina e ma ala feere a ala feere on conditionnement beppale macca ngako ko tawɗa ɗum rewa e ma taw ɗen penale ɗum a moɗay ɗum taw a jaɓay acceptay hoore ma kadi a yurmina wonki maki yafanoɗa wonki maki sabu ko rewɗa en nokko par ce que anda yafano version ma kiɗɗon taw ɗo ganda sina aɗa watta thérapie fo dehiɗa jooɗade artira ko feƴƴinɗa deal drogue prostitution guya vol ka accuɗa yimɓe sawma wonduɗa e pervers ka buuɗima dépense ɗa fu e jaɓɓa tu accept you don't know my dear andano fewndo andano yafano on version ma ɗon on version ma mo galaɗi yafano goto ara kawleten ɗon andi fuɗɗoɗa isolement spirituellement on fuɗɗorta ko law fuɗɗorta ko law ne te condamne même pas, sors dans cette culpabilité de merde. Ko ɗum lo religion, ko ɗum religion faala. Wako chrétien ɓe ɓe ngiɗa arde e bakkatu, ama yiɗa e mum péché originaire ko goɗɗo heɓe hande mo wonde bakkatu, ittaw bakkatu on to. Goɗɗo heɓe hande goɗɗo innama no yiɗa wonde bakkatu. Allah inna sa a bonni a tuubi a laɓɓini a wonda e bakkatu. Goɗɗo innano yiɗa wonde bakkatu. Yiɗa wonde e bakkatu. Ida wonde bakkatu Allah kanko ande ko fiyon ɗum waɗiri reedu e ma kanko ande ko fiyon ɗum waɗiri awra e ma mais iki kone koɗo waɗi to inni ko yafoto par ce que kanko waɗi ma ko ayni waɗu reedu yam koɗo waɗi yama kaw ɓe ne Allah min nde mi falanoka reedu mi falanoka awra Allah ne way gramo il a raison kanno waɗana mana on malaika ɗo par ce que ɓe ala awra mi ɓuttinaɓe na an waɗi ndu reedu na an waɗi batuba waɗɗon no andi ko waɗirani c'est le plus grand comploteur kanno on wayiŋay culpabilité fufafo accepte toi tel que tu es cherche toujours à te s'améliorer ñande o ñande eto lowtoɗa sabunde feƴƴa tan naati wiga mi waɗi mi ŋañi non ɓe nangete. Les religieux vont te récupérer. Bile ben nangete. Batini nangete. Parce que ayi hore ma ida bon wonu bonta. Ko an joddini ndu reedu. Konde no wiida Allah wadu reedu ya. Tito. Donc, jetten toɓɓere men ɗimmere nde. Merci Diallo Daou. Merci tout le monde. Partagez le live, partagez le live. Jon non, sa salike waɗugo spiritualité. Ara ka gurdam miijitotoɓe. Ara ka gurdam dimanka. Ara ka gurdam jokkuɗo ko jokki ɗum wo ko labini diina julɗo ko tuma o jokki ko jokkima ko. Ara eɗan gurdam ɗon ka diina labaka, ka diina fawtere la paix. Andi Islam ko are Islamu are ka ɓuttu ara non ka ɓuttu ka salama ɓuttu
Islam ko ɓurtu, c'est la tranquillité. Joni non si a salike honno wonta gurdam manan, si a salike argol dans la spiritualité, jawdi ma ndi wona an jeeyi, ɓengu ma e ɓiɓɓe ma e modi ma wona an jeeyi, ko fenoɓe ɓen jeeyi, ko bandiɓe ɓen jeeyi, ko jogiiɓe hoggoji jeeyi. Sa ari ka spiritualité, tu vas créer ton propre territoire. Wa ngayuri arata e burure tun e jindugol. Il crée son propre territoire. Ndi nyemba woni Allah. Ko non nyembugol Allah. Dieu a créé son territoire. Atto arde do Dieu a créé son territoire. Ndaru le ndike kamu ko territoire no. Ko wakkili da wa yalta talimu. Donc ngayuri kayde kadi sinde ari ndi nyemba woni tagudo ndiyam. Il crée son territoire ndi jinday ndi wada frontière territoire maydo ko do wete boundary, les limites. Ka jawdi ma wada limite kun siyon tufino kun a udday wada buddu ngotu bet kala ko yaltirta don dara hare da andi kala ko yaltirta ka affaire sociale, ka affaire politique, ka affaire cellal ma wada boundary no wodi ko nyamata no andi di nyamiteji do moƴƴanama don boundary. No wodi ko yarata, no wodi ko adwa ka yarta. Bon gayur ni sidari ndi wada territoire. Ndi jinda ndi chofa sera don fo. Don territoire maydo. Kala kullum wonkum e den lowre don ko kayri jeyi. Hande kadi compte bancaire ma on jeya, association jeya ma di. Sayda association tu contribues mais pas par peur. Ko jelo watta wallinta buudi dum aytata de aduna dina fatam. Dande on dum wona gérer rede wobbe na dum woni de manankum may jonno sa salike nadde la spiritualité, le monde de la paix, de la liberté, hein, wona non e aduna gurundan dabeji ka aynindirte, ka lannodirte, mo kala no dara leynoki oya, mo kala no yurno nder ñiƴe oya, mo kala no yurno nder nuru oya, ko ɗum wiyete gurundan kulle. Ko ɗum wonata en. Ko goɗɗo yima o hiɗa huli, hiɗa maapi, hiɗa aani, hiɗa sayi. Hande kadi ko honno gurdam maɗan wayata wona lande teɗo ma landotoɗo ka goɗɗo yima o hiɗa jaabo lande ko yimɓe fuufa fu ɓe landotoma ma an hiɗa lando yimɓe. Ko honno woni ɗum? Hiɗa e gurdam ilawa gala ka goɗɗo ɓe wi'i ɓeeɗa wi'i kala ko nani no hello ila wagala ɓe wi'i koye ɗum goɗɗo tawayma ka goɗɗo yima anani ko min nani ɓe wi'i hunde ka nande kadi haalama ko beppale ko gonga no kañum ɗo no haala to ila wagala ka goɗɗo yima o ila wagala ɓe wi'i gurdam daabe par ce que a jokka ko jokkuma ka goɗɗo yima oɗa bonna jawle yimɓe no hoppanoma piiji ko yoɓata ka goɗɗo yima o hiɗa lando ko honno woni ɗum mo fottuɗa mo ko dubjel marɗa kono duuɓi goɗɗo est ce que ça te regarde. Donc ko soit ko an woni o landotoɗo ma ko an woni o landeteɗo. Quand tu vis dans le monde physique, tu ne vis pas dans la spiritualité, tu souffres. Data e ɗan gurdam ɗo ɓiɗɗo mara nan ko anno wiyete hani a jamba katta a jambama mari ma ko anno wiyete otoje jil marɗa ene on darni kono est ce que ça te regarde? Est ce que ɗa andi ko ɗum doginde yimɓe ɓe mbeɓe ko bemi heɓa min kadi ko bemi heɓa min kadi ko bemi heɓa ko ɓiɓɓe jelo marɗa hani ga heɓa ɓiɗɗatta ko soit ko an woni o landotoɗo ma ko an woni o jaab. Parce que si tu es dans la spiritualité si a fondi e neɗɗo mo wona spiritualité o sustama ko laaɓi jelu yiyata yimɓe no dari yimɓe ara to ina mimi sustama ɗo na wonde goɗɗum no makko ko woni il est dans la spiritualité, c'est à dire miri makko on no deeƴi ko deeƴere nde woni ɓeraɗade kamɓe ɓe deeƴa ndaru gayuri ala ko deeƴi hewti gayu deeƴi ha
dari koye kulloy ka burure koye ñamay koye huuɗo hay ka dari wo no cowtotu no hay ko feɗɗa no ŋañotu no ƴakka tum jam ƴakka naɓa artira ƴakka naɓa arta ndaaru kularu no coko cakanno tum no memmino tum no coko cakanno no ŋaño tum konno ñamuɗan bimbiɗa konno ñamuɗan kikiɗe ko maafe honno ñamuɗan kono yalte gurdanda be no lando tum ma goɗɗo landomo sifa kon landoy to ko reɓe jela maroɗa ko danejo kaka ɓalejo ɓengu marana ko dane kaka ɓale ñiƴe makko ɗen no juuti kanarrawa sukunu makko ɗon no juuti kanarrawa kono ɓiɗɗo maranam wiyete bemma soroma konno wiyete ko tele gon townan iwruɗo kabinen ko nana wontiri ka ko ñaama ko ya fewtu hibba ka ko yararu hibba mawdi musidɗo ko on ɗum nafoore marɗa e ɗi landalji gurdan colli excusez-moi, ça fait rire quoi. Ko nafoore on no marɗa e wongol landotoɗo ɗi piiji ma jabotoɗe kon ɗo waɗi jabade tu n'es pas dans la spiritualité ha jaabi ke aranal ngal luttuɗe fof a jaboto ko coñcon ɗum wattotoɗa yawgol nakkel kaari kañum mbo wonno yeddotirde merci ba Ceerno Amadou donc sa sali ke natugol dans la spiritualité hino ko heɓa e maako haala wingilaray no ɗuuɗi kala ko kesiti ila wa qala no haala to ma waya radio wi bongi ɓiɓɓe maɓɓe inde maɓɓe nden fof goto o landotoma inde o onno ko moynitira moynitira ɗon kon to heɓa mo juuti kamora ɓeyɗi ŋañi kana juuti ko ɓen kadi yiyata par ce que landagol no moƴƴi mais yo taw ko wonɗa landade konko fiya faamu wano ka dina ma fiya faamu wano ka métier ji ka golle fiya faamu e domaine mo faalaɗa yande mais ɗuɗugol landagol Allah yiɗa neɗɗo ɗuɗɗo landagol yimɓe ɓen kadi yiɗattama sa fotti e goɗɗo kono feƴƴinirɗa ñallal ma ngal c'est très important ko honno feƴƴinirɗa ñallal ma ngal ndaar no islam hirorta no salamu aleykum ko du'a mawdi no newi ko du'a wonɗa du'anade wiɗnoma ɓe musiɗɗo ma salamu aleykum yo ɓuttu woni e hoore ma kono feƴƴinirɗa ñallal ma ngal bien très bien mawdi hattuɗon ko kanko si mo hato jini o innama soro makko ko ni wiyete mo jogi rewɓe 10 debbo be ko jemmaje 3 yaranta mo jogi ɓiɗɗo o ko Kadafi wiyete o ko kul aduna oɗum joni yimɓe ɓen huuli yimɓe ɓen mo ala ɓiɗɗo hande no huuli haylagol wurinna hay go nodda e téléphone himo maapi mo ala jawdi hande no huuli no maapi terto yimɓe ɓen kori islam yiiɗa o landagol pandi islam ko yiiɗi ko jokkuɗo ko jokkiɗo fodde diina ma kan hewtinale makka tawata ko jokkuɗa konko ɗum jokkuɗa ko ɗum haajuma woni e mum harayna a julɗo jogiiɗo diina labaka joni noon sa salike
ko wiyete kon spiritualité kon no hewtotoma no wawi wa neɗɗo ma laari mum de gasam leɗɗe jane fuɗa e mum guruguru fuɗa e mum si a wondi e goɗɗo a wata communiquude a wata yewtude a yiya faaleji maɗi no bonne a wata haalde soit iɗa huuli sa haali wota wadde o tigi noon waɗe encaissa waɗe encaissa ñande go bum fetta dewgal ma ngal boni ɓuf golle baɗen boni ɓuf cellal ma ngal boni yetta oto ma eɗa yaha hoore laawol goɗɗo daro yeeso ma ton tu pète plomb parce que tu as longtemps encaissé ko ɗum mi ronki faamude a yiye ɗo goɗɗo no explose e hunde no wattane yiila wattane ila longtemps encaissé kadna ɗo hey si goɗɗo waɗima innu hey a waɗilan ta innu himo andi mo andi gonga ma kanko beppale woɓɓe kori hoore ma nde na hoore oya si goɗɗo waɗima goɗɗum explique ça clairement ta pooɗu comme ya sera to inna mo andi on ɗum himo andi hon ɗum apprenez à communiquer a wata non ɗum sa yahal dans l'isolement spirituel. J'aime ça, je n'aime pas ça. Vous discutez et puis ça passe. Mais si tu encaisses ça, excusez-moi, je suis un peu allumé. Il faut jamais encaisser le mal. Kala wadu doma, wata dans la vengeance, dans la haine. No dumo. Ko bengu mas ko modu mas ko gollo mas ko no dumo. Hey, dum do a wadilan. No sonjude là, ça ne me plaît pas. Oh bête que andinimo, qui tu es, ça te fait du mal. Tiko bana adama, vous allez en discuter. No kasa, no yirda no ma no yir no wana goto. Mi inni ma gonga ma kanko be pale wobbe. Allah wobbe ko sana muru wobbe. Ko hulata wobbe ko dum fijirta. Wadama ko fijunaro wobbe. Mais la communication règle tout. C'est à ça que vivre dans la spiritualité. Ainsi que solution on no kugo. Cerno en salamu alaykum. Waɗaneran ɗon piniri nasi. Ukkanon lammo nder ton. Jannol lam. Ko mbuɗi ma ɗin o ukkata ka biniri ɗon. Na ɗo mo wi'uɗa. Mbuɗi ma ɗi noon ɗi adduɗa ɗin ɗi ukkata ka nder biniri ɗon. Oui. Ko an kadi o sakkitorta ukkugol ɗon. Mo wi'uɗa c'est un travail, il faut communiquer. Sa sali ke wurde dans la spiritualité a wonay e diina fenande. Diina fenande no hulbini baba katinagol ka goɗɗo yima wiɗa katino. Allah alaka ma an ko yimɓe tun ko waɗi wo ko yimɓe. Encore ande ko do yewtere men de nodde. Merci Oumou Karichou Mamadou Sarafou Diallo. On vous invite dans la spiritualité. Des nawnaje de wondu don o manque d'entente dans les familles sondiaji golle no golla yiyata ko woni gollude no ɗaɓɓa jawdi yiyata sorti dans tout ça ko be anda taw ta paix est primordial. Ta paix kala ko yahanta taw ko be hikkina ɓuttuma on yeeso. Sa hikkini ɓuttuma on yeeso ɗum ɗon jonnete ko wiyete kon la force de la patience. A ukkota ko e hunde fi yomi heɓu yomi foɗotire kaari yona parce que là c'est ta destruction totale. Ko be ndara kala ko yahanta ɓuttu hangon no nder ton ɗi mbuuɗi ɗo ɗi mbuuɗi ɓuttu an no nder ton ɓuttu ala ton. La paix du cœur ɗum ɓura ɓuttuma o sonnajo o gorko ndi kaydiri ça me donnera quoi parce que a heɓoye hunde ɗaɓɓita kadi paix hino probléme ko jelo hande no jogui kaydi ƴiyeɗen boni ɗaɗi ɗin boni jonnana ɗum on ɗaɗaɓude tumba mayi ça le papier te donne quoi wota bonnu kala ko jiwata wonki maki taƴa bonnu il faut pas sacrifier ta santé ton corps dimu mango dina makan. Le papier ne va jamais te donner ça.
on debbo on gorko jonnatama ɗum aduna hikkim ɓuddu ma on, c'est ça la spiritualité. Ayi islam wi salam ɗaɓɓitu o salam ɗo ha tawya Allah e fe kala hunde tanato e gonga barki barkali de barki barkali wari gore mabbu barki barkali no nabbuka gabruje warɓe ko ɓe paykoy barki barkali goɗɗo no fempi nokku gonno no barki barkali kari barki barkali, la pure manipulation. Merci Thierno Diallo, merci Diallo Daoudou. Mede weltani sponsor be amen be fop e nder aduna wontramɓe en États-Unis, wontramɓe en France, wontramɓe en Conakry, wontramɓe en Libéria. Ɓe anditina en o page ɗo ko nawna selli thérapie koko kafuɗen. Assalamu aleykum wa rahmatullah.